Isaka nawe n'umwuzukuru wa Aburahamu kare. Ariko bageze mu gihugu Yoshua aramwibagirwa kuko mu butayu babanye mu gihe kibi cyane kigoye. Ariko mwibuke ko Kalebu yitwaye neza mu butayu, nibo bagabo bavuze ukuri bombi, iwe na Kalebu, Yoshua na Kalebu. Kandi Kalebu ntabwo aravuka mu nzu ya Israeli ya Yakobo ari we Isirayeli. Bageze mu gihugu aramwibagirwa, aravuga ngo kwa Benyamini bazabaha, kwa Yuda bazabaha aha bagaburira gakondo zabo. Akabwira ngo kujya izo 12 yagiye avuga ngo baba baraje basirazuba, abandi baje uburengerazuba, abandi baje hano. Yibagirwa Kalebu ntakindi yigeze amubwira. Yamubwiye atakugwana kubera ko nibagirwa, yaramubwiye ngo nkwibutse ibihe, wibuke icyo Imana yavuganye na yatuvuze. Imana yabwiye umukozi w'Imana, umukozi wayo Mose, ngo turi Kadeshi Barnea. Wibuke cyane ngo ikigeretse ubona mfite imyaka 40, ngo ubu nyine mfite imyaka 80. Imbaraga nari mfite cyagiye cyane icyo gihe turi Kadeshi Barnea, kubera ko navugishije ukuri tuvuye gutata iyeri kugeza ubu nyine izo mbaraga nizo bifite. Rero Imana ishobora. Haleluya, amen. Igihe cyawe iyo wasevinze igihe cyawe nicyo kiza kigutunga. Niyo mpamvu azakubwira ngo nyine no muracara abajene hafi yawe twese turabantu bakiri bato. Kora cyane, shaka amafaranga, wibikeho. Ejo uzagera mu gihe cyo gutungwa n'ibyo wakoze. No mu by'Imana nabyo niko bimeze, kuko ibintu by'isi byose bagiye babikopera ku by'Imana. Urukundo dukoresha hano ku isi barukopeye ku bw'Imana. Imana ni urukundo. Imbabazi dutanga bazikopeye ku Mana. Imana niyo mbabazi. Impamvu dusevinga, impamvu duhunika, ubwo ngo reka nubaka amazu ejo nzasaza kugeza amazu ari yazantunga. Iki kintu aricyo kizantunga. Ni ukuvuga ngo icyo tubiba hano ku isi nicyo tuzasarura mu Rwanda rw'ijuru. Bwana sifiwe. Nta kindi kintu bazavuga mu mibereho y'umuntu, bazavuga imirimo yakoze. Bavuga igihe ciwe nicyo yakimarishije. Bakavuga ngo imyaka 40 umuntu afite, kuvuga ko rugero afite 37, bakavuga ngo mu myaka 37 ubu nyine no kwitaba Imana. Timwovuga ngo imyaka 37 ngo yagize gutya na gutya na gutya, nicyo kintu. Kandi nicyo nzahurukana. Imana ntizambaza igihe cyabaye. Imana ntizambaza igihe cy'Aburahamu kuko twabaye. Imana ntizambaza mu gihe kizoza kuko ntazabambaye. Imana izambaza igihe cyawe wagikoze n'iki. Imirimo yawe ukorera mu gihe cyawe nibwo buhamya bwawe utuma igihe kizakwibuka. Bwana sifiwe. Ubuhamya bwawe kuvuga ngo sosiyete gushaka, kuvuga ngo isi gushaka, igushaka kubera ko wabaye smart mu gukoresha igihe cyawe. Haleluya. Bwana sifiwe. Dawudi asoje sinumvaga ko batuti ntavuze Dawudi ubaze Imana intumwa Dawudi. Bwana sifiwe. Uko nasoje amasaha ndabona agiye kwegera. Dawudi niwe muntu wenyine winjiye muri presidansi adasabye audience. Sizi ko arabona ubikora. Dawudi niwe wagiye ku rugamba atarakoze training. Kabari kimaremare icyo bazaba biruka gusa. Ariko igisirikare kiri byorganize, igisirikare nyagisirikare umuntu aratoza. Ni kutuja gukora ikosi nakandi kazi ukora utakoze kose, aho bagitafaka imico ariko akazi kose k'umuntu kugira ngo akazi kwitiri nuko buri ufite certificate y'akazi. Nimba nitwa umunyeshuri nuko mfite uniform n'ibitabo ngiye ku ishuri ndi umunyeshuri. Nimba nitwa doctor nuko nambaye akazi ngiye gupima abantu nitwa doctor uvura abantu. Bwana sifiwe. Dawudi kubera kuba mu bihe byiwe akabikoramo neza. Dawudi mu bantu bibagiwe ise na nyina baramwibagiwe. Ariko umunsi yavuye mu gihugu, yavuye mu ntara, agera mu bantu be, ise aramubwira ngo gaburira shira bene so ku rugamba aho bari bashirira. Abagezemo Goliyati nawe yamaze mu gihe ciwe. Dawudi mbonye promotion. Yamubwira ngo se uyu wa utuka Imana uwa batuka nini? Gako
wavuze ku kindi kintu ndo kwihanganira none hatutse n'Imana iyo batuba bonyine nawe mwaranyibagirwa mwebwe Imana iragirwa ariko karatuka n'Imana bakuru umva ukuntu abantu inshuti yawe izi kwikiriye cyane navuze bakuru be ntibamubwira amakuru ya Goliyati kandi yarabazengereje kandi bari barabuze ukuntu bagira Goliyati bamubwira amakuru y'intama iyo ugize gukora ikintu cyiza mu gihe cyiza umuvandimwe cyangwa ikindi kintu cyangwa inshuti yawe cyangwa igihe isi uko iporogaramu ihita ikwerekeye ubundi bukene ntubukibone ubukene bw'umumana wanasifiwe iyo uvuze ngo reka ngure mikrofone iyo witoreye isi ihita iguhindurira ibihe igahita ikwereka ko nyogosenge yaguraye ugahita ucika intege yo kugura ya mikrofone ugahita utegereza wa mugani shangaza akeneye amafaranga wa mugani umushiki wanje akeneye ihuzo reka mugurire iki kintu ni ukuvuga ngo bakuru be bafashe yabashije amakuru ya Goliyati ibo bamusubiza amakuru y'intama gusa twatanga gusigira abana batipe ndabacika yama bacika yamenyerera ijambo abandi basirikare ni mwumwire uyu muntu ni muntu banze menye igihe cyiwe menye igihe amarana n'Imana menye Goliyati ni muntu aniga yiga ubuzima bwa Goliyati ntabwo yagiye kurwana Goliyati atamenya ubuzima bwiwe atamenya igihe Goliyati hanyuma ayo ni amakuru tuzi ngo aramanuka babasirikare kandi je namubaye yamavuga ati je ndamubaye kubera ko nakoresheje igihe canje neza kubera ko nitwaye mu ntama neza kandi Dawudi nta temo yari afite kuvuga ngo yagwanye n'ubu yari hari ibintu za kera bakazavuga ngo abasaza ba kera batanditse n'iwacu batubwira amakuru verbal akakubwira ngo habayeho kintu ntiyamusigaranditse ntacanditse ni amakuru gusa